jedan sublimator oksalne kiseline vlastite proizvodnje sa kontroliranom temperaturom. Sublimacija znači direktan prelaz oksalne kiseline iz čvrstog u plinovito stanje pri temperaturi od 157,22 stupnja do 189,8 stupnjeva. Sve ispod i iznad ovih vrijednosti nije sublimacija. Ako ispod ovih vrijednosti, onda prelazi u tečno stanje, oksalna kiselina prelazi u tečno stanje, što nije dopustivo. Ako je iznad gornje granice, onda oksalna kiselina prelazi u mravlju kiselinu i ugljen monoksid, što je veoma štetno i za pčelara i za pčele. Doziranje je 1 gram oksalne kiseline po nastavku pčela. Pri upotrebi ovog aparata, kao i svih ostalih sublimatora, je obavezna upotreba maske, zaštitnih rukavica, koje ja trenutno nemam, i naočara. Čekamo da se temperatura podigne na 180 stupnjeva. Sad trenutno imamo 173 stupnja. Kad postignemo 180 stupnjeva, otvaramo poklopac i ubacujemo 1 gram oksalne kiseline, to je tabletica koju sam napravio, 1 gram oksalne kiseline po nastavku. Zatvaramo poklopac i ubacujemo u kušicu. To ću vam pokazati poslije jer moram masku staviti. Evo, postigli smo temperaturu, otvaramo poklopac, ubacujemo tableticu, zatvaramo poklopac, uključujemo sterilizator i sublimacija počinje. Uključili smo tajmer koji će goriti 3 minute i 10 sekundi. Kad se sublimacija završi, tajmer se lagano gasi i kad se ugasi, znači za ovu košnicu je sublimacija završena. Automatski prelazimo na sljedeću košnicu. Snimaj sve dok se ne ugasi lampica. U stvari nema. Dobro.